MLA ke NPP na Saipung Sutengah ke Kong Santa Mary Shelah kalaong ba kamla banlong baya kepisa na kabenta ban Sna Surok National Highway 6 na Jowa Syarata Cera ban penbenah balamang arspa kendai puklur tang sisngi hadian balai ACT MP ke Shillong uba Ricky AJ Sengkon Sya Menteri Ketnat Off-Road Transport and Highway Unitin Category bat haksngi palai cok tayo kalami akawe ke kut kubor baka cingyo ya katai kamang pisa kaba arspa kendai puklur kadai tang sisngi hadian bau MP ke WPP na Shillong ulalaj banyak kendu ya ukat keri habale keren berkilat katai kubor ke Kong Santa kalayatu baga cingmang pisa na kebenta ke Surok Jowa Rata Cera kalong arspa poin prapwe klur bat layo ha urisau aracar apulai bat mentah nakal yang keserka celah kalap hak pentrai ya kata kakam nadu luber mentah usnam kalau ong susu ru bahadian balayo ya ka aspa klul tam menteri rangba ukan rat kongkal sangba ulalaj biang syadelhi ban susu ya kepisah kabalong prap kundai poin kendai puklur bat nak meta kane kamang pisah kakam kalayat halor kecingkam baka cingyo ya ka aspa kendai puklur kadai nakadau cong MP ke WPP nakaliang ke MLA kalong bahkan da sukmen shibun ladayo susu sakata ka arspa kendai puklur naka cingsim kia UMP bat benrap ru bakamla ban longpat ban yo ya kamang pisa shimit ni ke Surok Jowa Rata Cera road kalong ka very important road po state jong because ka connect ya ka kiwi ke state ma te kalong ba kani ke Surok kalayo sanction arspa point prapuwe kro kau bunai Oktober menin sedang arajar hulai katnyo trik na magkelana te kalayo sanction na ketuk por arspa point prapuwe kro nang tapat ka government jong state government jong ka Meghalaya macam yo la pen yo ka kalau kot tender nang tapan layo ki allotment artily ki contractors nang tapat kakam kalayan dadu ubnai March I think 22nd of March was the kilas dang ke kam na national highway na from Jowa to Rata Cera nang tapat kani ke kam kalayan mentah ngalai ba ki paiba jungi kila protest kila ya agitate mah tang ba kakam kadang yat handuk mentaro teki contractors ketuk por ki ru perslap kimla aba matre tang ba we as government hapo kani ka state jong keren ki ba ki de ban tre nimsha ki ban shom ki hap tre tenong tapat hadin badayo sanction ketu honorable CM jongi sekonrat ulale chadeni Delhi ula pan biang ke additional amount prapu kendai point kendai pokur ulale ula pan mentah ke DBR ula depan krek tekila kila kadang long proses kani ke Surok kadiga penyai daga NHI ke agensi kadiga NHI tementang yang up sekata ka yumo sekata ka nginyo kata prau kunai kro tengalong confuse kendiat ba iba Mohamedia kila ong ba honorable MP jongi ula yo sanction aspa kandai pokur nak sio kermen ba dayo additional amount ya katur aspa kror baladib yo tingi sio komen ke ya sio komen balaya wanra development shushu ma tada i kubleyo honorable MP jongi ba ulawan ra sakata ka way ke additional amount 290 crores ta tangkatai ngiyal i ke kam kadang yat hi we hope that ngi train ngi borok ngi representative of the Hebrew ngi train nam ta ki pa lagi jeng bahajong ki pa ya kata kadai jeng shisha he ba usi emulalit ban keren tang ba ula kelab lang bat kato ka prapo kendai kror tharai tang ba actually ngila yo aspa kror kata kadai ka sanction amount in 2023 tang menta ka prosedur kadang yat prapo kendai kror kadang yat menta pat yo ra kata ta daw ko nga upi lada ula pan additional amount ya kata kenya upi layo aspa kror lada honorable MP jongi ulayo biang aspa khandai phokro tengla kamen susu ndir dayo tang kata ka DBR kasimpor ba kasimba system chobnai apu kalong depends sa kapor ba
Sagawe ru ngi habut din. Kata gawe. Ka DPR ngim la ban prepare singi arsi. Ka simpor ban prepare. Hablet survey, hablet pet nong chedong one by one. Te kum nong in your sanction within singi arsi. Ngim la ban yo. Kata te kam don nong rimra. Kade ba ngamti berbelai ki penmi ke khubor kum toru. Tang ba kade ka ban penbit ikabat ba na ban yelam ki pat ba asaka bamdei. Ta kade ka barong pi. Kamde ni long bi khamat ni dei ban yelam ki pat ba ni dei ban yelam ki pat ba haka bedai sisa man yu ya kata ka reality ba ila de black ni pen ki kot ki slag ki sanction hapor khat nyu trik u banai shipho araja akulai ki stang tripat do ar pa trik u banai mach araja akusau tak kata ka de ka commencement jong ka kam jong ni contractor pat yo ka sanction kadang yat ka DPR ka DPP kadang yat ka proses ka prosedur kalang ka penjerong ba